Amakuru y'uyu munsi agezweho nuko umuvugizi wa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we bita Rosine. Amakuru arimo kuvuga ubu ngubu nuko umuvugizi wa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, uwo muvugizi bamwita Gatoni Rosine Girene, ariko twigitutu nyuma yuko yise abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga iminyorogoto. Ese yaba yarabitewe n'iki? Ese no kubera iki? Ese ni bande barimo kumwotsa igitutu? Ucyo usabwa no gutega amatwi tukakuvira muzingo w'ibijyanye n'uyu muvugizi wo bita Rosine Gatoni, umuvugizi wa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Intandaro, reka batubariye duheraho. Intandaro yo kwita abanyarwanda dukoko ni ubutumwa bwatangajwe na perezida Ndayishimiye nyuma yaho mu cyumweru gishize ahamagariye abarundi kwitegura intambara izabahanganisha n'u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu kuri uyu wa 16 Gashyantare 2025 yatangaje ko nyuma y'ibiganiro yagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda umugambi wo gutera Burundi wahagaze, gusa ngo abarundi bagomba guhora bari maso. Ndayishimiye yagize ati, nyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda, abari biteze kungukira mu gitero cy'u Rwanda ku Burundi basubiza amerwe mu isaho, ariko abarundi b'umutima mube maso kuko natwe ntawe uzi umunsi w'umujura. Abanyarwanda benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga basubije Ndayishimiye ko keretse umugambi mubi afitiye u Rwanda nk'uko yabigaragaje kenshi, abanyarwanda bo nta mutima mubi bamufitiye. Abarundi nabo bibukije Ndayishimiye ko muri Mutarama 2024 yavugiye Kinshasa ko ashaka guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda. Bamusobanurira ko keretse ibiri mu mutwe we nta mugambi abanyarwanda abanyarwanda bafite wo gutera u Burundi. Abenshi basubije Ndayishimiye ku mbuga nkoranyambaga rwa X, batangaje ko yabambuye uburenganzira bwo kumurikira cyangwa se block anahisha cyangwa se hide ubutumwa bwabo. Bigaragara ko uyu mukuru w'igihugu yananiwe kwihanganira gukomeza kwakira no kureba ibitekerezo bimunenga. Umuvugizi wa Ndayishimiye wo bita Gatoni kuri uyu wa 16 Gashyantare yagaragaje ko yakurikiranye hafi ibi bitekerezo yibasira abanyarwanda basubije umukoresha we abita umunyorogoto injagata. Yagize ati, baturanyi bari kunyagata nk'iminyorogoto ku mbuga nkoranyambaga batukana berura, muhita mubona uburere bahabwa, nta kundi ko ari ho basigaranye. Umunyamakuru King Umurundi yamenyesheje Gatoni ko kuba umuvugizi wa Ndayishimiye bitamuha ububasha bwo kugereranya abantu n'iminyorogoto. Amubaza uko yabyakira mu gihe umwana yabyaye agereranyijwe n'umunyorogoto. Ngayo nguko rero ibya Gatoni wise abanyarwanda ngo ni iminyorogoto ngo ziyagata ngo Yes, ngaye nguko rero ibikomeje kuvugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, by'umwihariko muri East Africa, ubwo intambara ikomeje mu gihugu cya Congo, aho Bukavu yamaze gufatwa ubu tuvugana.